Ақсыны итан сақа сәрін театрдары өлелерін сөргіттілер, үйінер көлені театры көрәшілергер Виктор Розов айнетінен өрі нақтар ден спектаклі бәлі құнна. Бұл сәрі тематығар анаммыт айымдені Сақар Республикатын культуратын үтелі дейтелі Александр Птитигиров тұрорда. Спектакль ағады дұлу сәретін кәмігер тапталын сүзербет Вероника әрейін мұңын көрдерін тағынан отчытауғы Джон Олыққа сығындарын ойылыр. Onun anıgı çakka iter üreter soltata ulahan. Sürün orolları teatr eder talanna artistleri Anastasia Petrova ve Kirill Rojin oynayaklar. Sanatar bolağa teatr sürün sağlatta qarbaq turuqtağının spektakli kıra sağlağa oynayan kördürdüler. Bu sılga bir tüet premieranı tahardıbıt ol kurduk barıta kıyız ettiğim bir sılgar ananlar. Jol sılbıtın bu tümüktürü spektakl bititi boğla turar. Виктор Розов үрүтүн нактар дем пьесатынан Александр Тетигиров турар бута беги театр бу сүрүн режиссера. Моттон бу беги карачаннар бу теме билияктарын нада бу кайдакта курдук алжар кайдак сери болан аспытын кайдакта корсун быгынан онна ине дойдуга дойдуга беринилах болу бу улуу кыйына калбытай ден.